Kako da rešavamo najjednostavnije jednačine kod kojih se nepoznata javlja na kvadrat? Da krenemo od prve. Imamo da je x na kvadrat jednako 25. A rešiti jednačinu znači pronaći sve brojeve koji bi, kad bi se zamenili umjesto nepoznate, dali tačnu jednakost. Koji to broj možemo zameniti umjesto ove nepoznate da bi kvadriranjem dobili 25? Pa jasno je, svi ćete reći da je to broj 5. Međutim, ovdje rješenje nije potpuno. Zašto? Jer rješenje je svaki broj koji zamenom umjesto nepoznate daje tačnu jednakost. Da li postoji još neki broj koji kad bi se zamenio umjesto x ovdje dao bi tačnu jednakost? Pa jasno je da je to broj -5. Jer je -5 kad pomnožimo samim sobom dobit ćemo 25. I znači ova jednačina kod koje se nepoznata kvadrira ima dva rješenja. Jedno je broj 5, drugo je -5. Da vidimo kako ćemo rešiti ovu jednačinu. X na kvadrat jednako 0. Šta to kad zamenimo umjesto x daje i kvadriramo daje 0? Pa jasno je da je to 0. I ovdje nemamo drugog rješenja jer ovdje je jedno pozitivno, drugo negativno, a 0 nije ni pozitivna ni negativna, pa samo 0 kad se kvadrira daje 0. Treći primjer. X na kvadrat jednako -4. Da li može kvadriranjem neki broj da da -4? Ne može nikako dati negativan broj, pa ovakva jednačina nema rješenja. Neko će možda reći da to može biti broj 2 ili -2. Pa ajmo da proverimo. Ako kvadriramo 2, da li ćemo dobiti -4? Nećemo, dobit ćemo 4. Ako kvadriramo -2, ponovo ćemo dobiti 4, a ne -4. Znači, kad god imate da je kvadrat nekog broja negativan, to je nemoguće, odnosno kad je jednačina u pitanju, nema rješenja. Da pređemo na malo složenije jednačine. 3 puta x na kvadrat jednako 12. Ovdje ne možemo prvo rješavati dobiti x odmah, već mora prvo da dobijemo x na kvadrat. Pa pošto je ovdje množenje, x na kvadrat ćemo dobiti deljenjem, znači dobije se kada se 12 podeli sa 3, odnosno x na kvadrat je 4. Rješenja su brojevi 2 i -2. Jer i -2 kad kvadriramo dobijemo 4, kao i 2 kad kvadriramo dobijemo 4. Sljedeći primjer. Ponovo dobijemo prvo x na kvadrat, pošto imamo oduzimanje. X na kvadrat ćemo dobiti tako što sabiramo ovdje 0,12 i 0,13. X na kvadrat je jednako 0,25. Pa da vidimo koliko može biti x. X može biti ili 0,5 ili -0,5. Jer oba ova broja kad pomnožimo samim sobom dobit ćemo 0,25. Sljedeće. 2x na kvadrat plus 2 jednako je 100. U ovoj jednačini ćemo prvo odrediti 2x na kvadrat, a to ćemo dobiti kada od 100 oduzmemo 2. Odnosno 2x na kvadrat je 98. Kako ćemo dobiti x na kvadrat? Pa kada 98 podijelimo sa 2, jer ovdje je množenje, odnosno x na kvadrat je 49. Sad već znamo kako se rješava. Gdje ćemo imati dva rješenja. Jedan broj je 7,
a drugi broj je -7. Ovo nije kraj objašnjenja ovih primjera. Imat ćemo još jedan, malo složeniji. Kad bi ovdje bilo samo x, jasno je da bismo rješavali jednačinu na sljedeći način, tako da dobijemo prvo vrednost cijelog ovog nepoznatog dela. Kako je ovdje oduzimanje, ovaj deo ćemo dobiti tako što od prvog broja oduzimamo treći. Znači 1,1/5 puta x na kvadrat, ili možemo pisati samo x na kvadrat, jednako je 3,1/3 minus 2,1/2. Ovo je koliko petina? 1 puta 5 su 5 i 1 6. 6 petina puta x na kvadrat jednako je 3 puta 3 9 i 1 10. 10/3 minus koliko polovina? 2 puta 2 4 i 1 5. 6 petina puta x na kvadrat jednako ovome, znači 6 petina puta x na kvadrat jednako je, kako da oduzmemo ova dva broja, pa dovodimo do istog imenioca, zajednički za 3 i 2, bit će 6, tako da prvi razlomak proširujemo sa 2, drugi sa 3. 2 puta 3 6, 2 puta 10 20, 3 puta 2 6, 3 puta 5 15, pa je 6 petina puta x na kvadrat jednako 20 šestina minus 15 šestina je 5 šestina. I kako sad ovdje imamo množenje, x na kvadrat ćemo dobiti deljenjem. Taj broj delimo ovim. 5 šestina podeljeno sa 6 petina. Odnosno, x na kvadrat je 5 šestina deljenje, prevodimo u množenje, a delac, umjesto delioca pišemo recipročnu vrednost, znači puta 5 šestina. I imamo da je x na kvadrat 5 puta 5 25, 6 puta 6 36. I sad treba da odredimo x, odnosno da vidimo koji to broj kad se kvadrira daje 25 šestina. Da bismo dobili 25, kvadriramo 5, da bismo dobili 36, kvadriramo 6. I prvo rješenje je 5 šestina, a drugo, znate, bit će minus 5 šestina, jer ovaj negativan broj kad kvadriramo dobijemo taj pozitiv.